Nshuti namwe vana mwese durana kuri studio umutware nongeye kubasuhuza. Ni jewe sengera nkaho bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkabagira ngo mwese mbahe ikaze na kuri studio umutware kandi ngira ngo mbifurize amahoro y'Imana. Kuri mwese mukiza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mabwire nti mwibuke kwiyandikisha mukande ahasi yanditse subscribe, follow, share ndetse n'inzogera muyikande hano hasi kugira ngo ibi biganiro tubagezaho bitandukanye muhite mubasha kubigezwaho igihe cyose turangije kubitegura. Nkaba kandi ngira ngo mabwire nti kuri mwe mwese mukiza hano ku nshuro ya mbere namwe mumaze kumenyera kuza hano buri gihe, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi mbabwiye mubikoreshe nk'igipimo ku munzani aho mupima ibyo tubabwira byose, information zose tubagezaho muzipime murebe ko zifite shingiro. Izihetami cyangwa se ibitari kugenda cyangwa bitameze neza byose muducyahe mutubwire ku mugaragaro nk'uko natwe turi kubabwira ku mugaragaro ko ibyo turi kubabwira nta kamaro biri kubagirira ahubwo bitari kubagenderaho neza. Ibyo muri kubona dukora neza muduteze imbere kugira ngo tugire imbaraga dukomeze gukora iyo bwabaga kugira ngo dukomeze kubagezaho n'ibindi byiza nkabyo. Kubw'uyu mwanya rero nkaba ngira ngo twinjiye muri iki kiganiro cyacu twabateguriye cy'uyu munsi. Iki kiganiro kikaba kigiye kwibanda kuri iki cyorezo cya COVID-19, ariko nkaba ngiye kubaza akabazo cyangwa se icyo byose biza kuba bihuriyemo byose ku mugaragaro. Bikaba ari ibi ngibi: Abanyarwanda mwifashe gute, mwiteguye gute muri ibi bihe turimo, ibi bihe bigiye kuza byo gukomanyirizwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Munyumve neza, igihugu cyifashe gute, abaturage mwifashe gute mu myiteguro yo gukomanyirizwa n'iki cyorezo cya Corona-19. Nkaba ngira ngo nibande ku tuntu tune muri ibi biganiro tugiye kugirana kugira ngo tubashe kumvikana mu magambo, kandi agira ngo mbabwire nti mwese dusangire ijambo hano tubiganireho, kubera ko ntago nifuza ko cyane mwebwe young people, rubyiruko, namwe mudukuriye, abasaza n'abakecuru, ntimuzavuge ngo ibi ntago twayabwiye hakiri kare. Ndifuza ko tubiganiraho ku mugaragaro kubera ko ibi ni ibintu biri serious kandi mwese nk'abanyarwanda mukeneye kumenya uyu munsi. Cyambere ngira ngo tuze kuganiraho ni ibihe by'amage mu Rwanda byamaze gutangira, bizatangazwa ku mugaragaro ryari n'umukuru w'igihugu. Nongere nsubiremo nti ibihe by'amage, icyo mu cyongereza nakwita nk'ibintu bya emergency, byatangiye mu Rwanda ku mugaragaro ibyumweru bishize, bizatangazwa ryari n'umukuru w'igihugu. Icya kabiri, kuki indwara ya coronavirus COVID-19 itari gufatwa nk'umwanzi w'igihugu hakiri kare, ibintu bitaradogera, kugira ngo ingamba zigomba gufatwa zifatwe hakiri kare. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, u Rwanda rwiteguye gute gufata ingamba z'abantu bose cyangwa se ibihugu byose cyangwa se organization zose zifite uruhare mu kwinjiza iyi ndwara ya coronavirus COVID-19 mu bantu, cyane mu gihe noneho abenegihugu b'Abanyarwanda bayigizeho ubwandu. Icyo ni icya gatatu. Ni ingamba ki igihugu cy'u Rwanda kizafatira ibihugu cyangwa se za organization zose zifite uruhare mu gukwirakwiza, mu kwintroducinga cyangwa se mu gushyira indwara y'icyorezo mu bantu, kugeraho Abanyarwanda ubwabo kibagezemo ndetse n'ubuzima bwabo bugahungabana kuri bamwe. Icyanyuma, hari ibiryo bingana iki muri stock y'igihugu ku buryo miliyoni nibura 12 ziri mu gihugu zishobora
kubaho nta nzara ibaye mu minsi 90, hagati ya 90 n'120. Munyumve neza, ibyo akaba aribyo tugiye kuganira muri uyu mwanya. So young people, rubyiruko, mbibandaho cyane. Ibi biganiro nabitangiye mbabwira nti twige itegeko nshinga, aricyo nanone nita amabango y'igihango cy'Abanyarwanda. Tubimenye neza. Ndizera ko uyu mwanya nta n'umwe muri mwebwe wagombye kuvuga ngo ntagaze icyo itegeko nshinga rivuga uyu munsi ry'igihugu. Ntabwo muri mu masomo, namwe muri mu masomo mufite umwanya uhagije wo kubisoma. Uyu munsi mubisome, mubyumve neza, kubera ko ibi tugiye kuganira nabyo hari ahantu henshi byuzuye byanditsemo kandi binatubwira uko twagombye kubyitwaramo. Iki cya mbere, ingingo ya mbere ariyo ngiye gutangira, twatangiye turi kuvugiraho ibi bihe by'amage turiho mu Rwanda bigomba gutangazwa ryari n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe wenyine wemerewe gutangaza ibihe by'amage, ariko kubera yuko biri kunyura ku ruhande, hari ingamba zitandukanye zatangiye gufatwa, zagombye gufatwa turi mu bihe by'amage. Izi ngamba nk'uko mu itangazo ryatangajwe ejo ku itariki ya mbere, cyane cyane ahangaha aho bavuga yuko mu rwego rwo gukomeza ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19, muri parantezi bavuze ko ari lockdown, inama y'abaminisitiri yongeye igihe cyo gukurikiza ino ngamba ho iminsi 15 ku gihe cyari cyateganyijwe. Ni ukuvuga ko zizageza ku cyumweru tariki ya 19 Mata 2020 saa 5:59 z'ijoro, mu rwego rwo gukomeza ingamba no gukumira icyorezo cya COVID-19. Young people, rubyiruko, ibi ngibi hari icyo itegeko nshinga ribivugaho. Ibyumweru bishize ubuzima bw'Abanyarwanda bwarahagaze, ubuzima bwa buri munsi nicyo nshaka kuvuga. Uyu munsi abavandimwe, inshuti bose bafungiye mu mazu kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyagiye mu gihugu. Hari ingamba ziteganywa zijyanye n'ibihe by'amage n'uburyo bigomba gukurikizwa. Kubera iki? Igihugu cyose mu gihe cyashyizweho amategeko atoroshye ahindura imigenzereze y'Abanyarwanda, y'abenegihugu ya buri munsi afatwa, kugezaho uyu munsi Abanyarwanda bose bafungiye mu mago kubera ubu bwandu bw'iki cyorezo cya COVID-19. Kubera iki bitari gutangazwa ko ari igihe cy'amage turimo? Kuko byoroshya ingamba ndetse bikoroshya n'imyanzuro igomba gufata no gukurikizwa kugira ngo Abanyarwanda bose ubuzima bwabo bubungamirwe neza. Cyane cyane ko itegeko nshinga rivuga ko ubuzima bwa buri mwene gihugu bwose bugomba kubungabungwa neza. So ndagira ngo mbabaze nti young people, mubaze ubuyobozi, ni ryari igihe cy'amage kigomba gutangazwa ku mugaragara n'umukuru w'igihugu? Birakenewe. Icya kabiri, moving on fast, kuki indwara ya COVID-19 itaravugwa cyangwa se itaratangazwa nk'umwanzi w'igihugu ku mugaragaro? Nanone nongere mvuge yuko ibigo bya leta bishinzwe iperereza n'ubutasi nabyo byigiye bimeze nk'aho byagiye kuryama, niko nabivuga. Akamaro bifitiye k'igihugu cyo kumenya ukuntu umwuka umeze mu gihugu, cyane cyane umutekano w'abenegihugu muri ibi bijyanye na COVID-19.
byagombye kuba byatanze raporo simusiga zizwi zo mu mabanga zijyanye n'iyi COVID-19. Turabizi twebwe kandi ntabwo dukora ibigo by'ubutasi. Young people namwe bakuze, namwe b'abakambwe n'abakecuru, ibizazane turimo muri uyu mwanya birazwi. Imana ishimwe ko nta munyarwanda n'umwe urabura ubuzima kubera ibi bizazane turimo, ariko birahindura intera nihagira umwenegihugu n'umwe uta ubuzima bwe kubera ibi bizazane turimo. Hari ubumenyi buhagije bushobora gufasha abaturage bose, birimo no kubasha gusobanura neza ko turi mu bihe by'amage, hagafatwa n'ingamba zikomeye zijyanwa no mu bihe by'amage. Ibi ni ibintu biri serious. COVID-19 ni nk'agakingirizo. U Rwanda rwaratewe, igihugu cy'u Rwanda cyaratewe. Abaturage ntabwo mugomba kwituramira gusa mu mazu. Dukurikije mu bushakashatsi turi gukora kandi bufite gihamya, umurego w'iki cyorezo cya COVID-19 nigikomeza uko kimeze ku isi hose, mu mezi 4 gusa, 4 bivuga ko mu kwa munani ibintu bizaba byadogereye. Muri aya mezi 4 gusa nihatagira ingamba zikomeye zifatwa n'abanyarwanda ubwabo, kuko abanyamahanga ntabwo baza gufasha u Rwanda muri uyu mwanya. Mu mibare twakoze iratwereka ko igihugu cyose gishobora kuba cyanduye. Ibi ni ibintu ndi kuvuga nigengesereye kuko bitoroshye kubivuga, ariko tube turi kwibeshya. Naho ubundi uyu mwanzi witwa coronavirus COVID-19 wageze mu Rwanda, nimba nta ngamba zifashwe n'ubuyobozi, abarimo mu buyobozi bagomba kubiryozwa hakiri kare, kubera ko hari negligence cyangwa se hatabayeho gufatwa ingamba zagombye kuba zafashwe mu bihe by'intambara, mu bihe by'amage. Ni ngombwa rero ko ibi mu byumva young people, namwe mukuze, namwe abakambwe n'abakecuru. Ibigo by'ubutasi bibereyeho kugira ngo bikorere abaturage. Uyu munsi nimba nta makuru arenze ayo kubicaza mu ngo gusa ahari, yunganira mwebwe b'abanyamategeko, abayobozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu kugera kuri nyumba kumi, abo bantu bagomba kujya muri kasho, muri jere. Ntabwo byumvikana ukuntu dushobora kugira amakuru ari important ku banyagihugu, mwebwe aho ngaho mutayatanze. Ibintu bifite consequence cyangwa se bizakomerera abaturage, ingaruka zitari nziza zishobora kugirirwa ku baturage kubera kutabasha gufata neza ubumenyi buhari. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, u Rwanda rwiteguye kuzahangana gute n'abantu bose bafite uruhare mu gukora indwara ya coronavirus, mu kuyikwirakwiza mu bantu, kugera naho abanyarwanda bashobora kuba bahaburira ubuzima, cyane cyane ko uyu munsi tutari twamenya ku mugaragaro nimba hari abantu bahatereye ubuzima. Hari ingamba ki uyu munsi mwemwe b'abanyamategeko mwafashe ku bihugu, kuri za organisation cyangwa amasosiyete ya leta cyangwa y'abasiviliyani ashobora kuba afitemo ukuboko muri iki cyorezo cy'indwara ya COVID-19? Mutangire kubyiga uyu munsi, ntimuzavuge ngo ntabwo twabibabwiye hakiri kare, kuko hari ubumenyi buhagije bwerekana ko ibi bintu biri gutegurwa, byateguwe. Reka mbahe kode akabafasha gukurikirana ibintu.
mwebwe mwese mujye kugashaka. Hari information cyangwa se ubumenyi bwari ibanga butakiri ibanga uyu munsi, nimubukurikira muragera no ku bumenyi bukiri ibanga uyu munsi bujyanye na COVID-19. Mwebwe mufite ububasha bwo gusoma ayo mabanga, murabibona. Muhere mujye kuri internet mwese, cyane cyane ko ubu ngubu mushobora gusoma, mukande inyuguti ya E nka echo, mushyiremo inyuguti ya P nka papa, nimero 1, nimero 6, nimero 9, nimero 4, nimero 8, nimero 2, nimero 9, indi nyuguti ya B nka bravo, nimero 1. Nsubiremo, E nk'iya echo, P nka papa, 1, 6, 9, 4, 8, 2, 9, B nka bravo, 1. Mubishyiremo, mubikurikire, birabageza ahantu hakomeye, mubyigeho neza. Cyanyuma, uyu munsi mwebwe nk'abene gihugu, young people, mwebwe rubyiruko, namwe mudukuriye, igihugu cy'u Rwanda gishobora gutunga abantu 2 muri 3 bahari, dukurikije uko ubukungu bw'igihugu bumeze. Hari ibyo bingana iki uyu munsi bigomba gutunga miliyoni nibura 12 z'abanyarwanda bari mu gihugu mu gihe cy'iminsi 90. Nimba imbibi z'u Rwanda zifunzwe ku mupaka usanzwe, mu kirere ntagire ibintu bigenda, abanyarwanda barenze miliyoni 12 barabaho gute u Rwanda rufunze rwakomanyirijwe? Hari ingamba yo kugira ngo buri munyarwanda wese abashe kubaho muri iyi minsi ikomeye. Turi abene gihugu, muri abene gihugu, mufite ububasha n'ubushobozi n'uburenganzira bwo kubaza ingamba zihari, muzibaze hakiri kare. Ni ngombwa ko ibi ngibi bibaho, ibintu bitarajya iwa ndabaga. Abayobozi bo muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'Ubukungu bw'igihugu bagombye kuba bazi neza hari amafunguro angana gute y'abanyarwanda muri uyu mwanya. Ni abanyarwanda bangana iki bashobora kwitunga, igihugu cyifashe gute muri uko kudiringa cyangwa se gukubira ibi bihe by'amage turimo n'inzitizi zose ziza kuza kuba. Igihugu gishobora gutona iminsi 90 iri imbere. Mwabonye ko bamaze kongera iminsi 15. Muri iyi minsi 15 yongereweho biraba bibaye iminsi 30. Amategeko avuga yuko muri iyo minsi 30 hari ibintu byagombye kuba biri gukorwa. Young people, musome. So iyo nzara iragenda gute? Hari ibiryo bihagije bya miliyoni 12 z'abanyarwanda. Hanyuma se nimba izi mbibi zose zifunze, noneho banyarwanda muraba bande, biragenda gute? Birakemuka gute? Aya mezi 4 murayiteguye kuba muri mu rugo, mufungiye mu rugo, mutarabwirwa ko hari ibihe by'amage bihari? Mutubwire. Ibindi kubikora, turi kubikora kubera urukundo tubafitiye. Ntazagira umuntu n'umwe uzavuga ngo ntago mufite ubumenyi hakiri kare. Cyane cyane inzego z'ubutasi nazo zagiye guhunga coronavirus, kandi muri abantu bibanze. Ntago mwagombye kuba muri kuryama hataraboneka igisubizo gikemura iki kibazo cya virusi corona COVID-19 giturutse mu bumenyi muri gutara. Mubyumve neza, young people, namwe bakuru bacu, abakecuru n'abasaza n'abakambwe, mukeneye kumenya abakozi banyu, mukeneye no kubabaza muri kudukorera iki muri ibi bihe by'amage turimo bikomeye. Ndabashimiye cyane mwese ko mwadukurikije, mukomeje no kudukurikira. Kaganiro kacu kiyongereho iminota, ariko ni ngombwa mufite umwanya, mubyumve neza, mubyumve n'amatwi yombi,
mukore ubushakashatsi, mubigenzure, kubera ko ubuzima bwanyu mu minsi iri imbere buraza kuza kuba aribwo buri ku murongo. Ndabakunda cyane. Kuri mwe mukiza aka kanya turabwiye tuti mwibuke kwiyandikisha, mukanda hasi handitse subscribe, follow na share n'iyi nzogera, kugira ngo ibi turi kubagezaho muhite mubibona bikiza. Ni iby'agaciro, turi mu bihe bitoroshye. Young people, mwe mudukuriye, abasaza, abakambwe n'abakecuru, turabakunda mwese. Mumenye abo muri ibi bihe bitoroshye turimo. Yari jyewe Singira Nkaho Bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira umunsi mwiza, mukomere, mubeho amahoro, mwibuke koga, mwibuke kwisukura aho muri hose. Mugerageze kwirinda bibashobokeye iki cyorezo cy'indwara ya COVID-19 cyayogoje isi yose naho ngaho mu gihugu. Ndabashimiye cyane.